Alright, ni tariki 28 mweri ni wa Januari mwakene ya 2026 na barawe dhera nende bakiwa mweri wa Januari utimbaro ya kudira itiere ntuku inka yake dhera nende ukidira na iruwe nende ntuku kinyaka na Jumatano ya mudhiandene ya mweri yoyo mbere mwakene yo mwanto kadhomba yara twitirete tukubangana iria yara mo kinyana monteredrite akidhulunka mitandaone ati ni aka munini wa governor lenda kiome akwedira nende akeba kwa nini ontobra nende Gabana, mudumanto edingi antukweruari wewe ngwedirete akiwa na kanoka kioti onte ya boburyo na imanto yorongo ya kwedira ya itamba kwa yana yangia maingi tukeda tukureta ira woro pweruari amo kinyana rono ramwanya regie mauku ya miraya na yangia maingi kendeto chawero woro pweruari ndi mere yara tukirete orito kendeto chietu Yarato kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Gavana mutuma kwenye liya munini owene Linda Kiome na we Rahim akiwa teno chindana niweke duranoni. MCA Kalebo gotareria mathina kiremewa za kiolota CS Mogani Miru kwa chadamu. Gavana Cecily Mbarire kwerwa ni Senator Choke milioni 10 ira tumire giuta tena watho. Ero to kuletera gechunche kembere kerono rwa mwanya mauku ya mira. Oneto amadhidi ya oroberwene Purity Richard na ningeto Phineas. Imana, nandato chaweru da yamo ikamberia na icho chungwa. Siasa nichionekete kumatabune ne kire oruguria wakwa giridia. Kadita akiaria ngabana mutumana uwete munini wa ngabana wa kaunti ya Meru ne Linda Kiome akiwa tiombane ndio mwinyili hata burari kwinyilwa ni Kawira Mwangaza akiolota Kawira negutambia rongobo kaita ni okauna we munini wa speaker ndeni ambunge Meru na itete mukana kira minister bandwangi mwanya na kubera barane ndi batikuwa tambaru ngabana mutumata mubunge tambunge pakedra baimu yukairia tagaria na mubunge one of the mentor Rahim Dauda ikiwa wa mukumu chinda kireke durano kia 2027 ati chiari mandiketo andeto mudhuri muri kinoto amberia chiona ichi mudhutira ya siasa Muthirano na arua gavana Meru Reverend Mutimanto ithinke na tongerete mpango jwa kurigoria kuongera roji ajendere muthirano kangangi gukurukira kampuni Mabasco ira itongeretwe ni abisa munene mugendi. As mayors, when we do this powers, we'll have some more around a total of around 2,000 cubic meters of water. So we can promise the people of Meru, after doing all these projects, maybe we can have that one, the canita that we have and the powers, those are short term. But not the motor is the long term, that we can serve the people of Meru for the next 20 years to come. Tukwarazia chama ni atukua ikia kumbekana 3 months tutiro tukurekia ngwirego ngweye ruiro kinyao na antubanjiria wetata kunyoroi amana bubu kideka giki bubunge no dimentire mdau no kaiku na mana ngavana betha bagitumeria ate mwankira neto ko gakoromone ni tumiri tuna thirikari nene iketho ikiambia gwakwa. Jana advertisement ya Gakoromone market imefanywa na ilikuwa kwa gazeti. Sasa wale walikuwa wanasema tunadanganywa, mtatuambia hata hiyo ilikuwa ya uongo hiyo advertisement. Twena thoko ya nitetie kinya price nitetie the cost of constructing that market nitetie ga kinya 1.2 billion niyo ekathirira but yambirite na 800 million. Na bagito ina manzo ya siasa gavana Mutuma agotete nene na munini wawe ini na ndubara bakunjira nura wari gavana Kawira Mwangaza bakutha bakireta rumeno ruru na mama Kawira no ene ndente menya imoni nkira inyo mwandres no ntunti umante menya unko mwandres no ndo imbloga ba we bakureta nteto yi nande Mutuma umete ko undipute oro yinyi burune ata mbomba kwethira ndena icio na undipute oko haba kudhwania gande Kambuli just 9 months ago na hiyo haitapatikana haiko
haitakuwa, haitawahi kuwa, si na gavana Mutuma. Akirikinya ntubetho bakimurombera akarekwo na witi na mbere na thiri gitankuruki Bumurombere ngai amwe miaka mingi one ura mwathani guntu kwina ngwataniro aragia itharimo one meru ikiriba teka bakona kawe na ngoa ende nyawe ona kawe na ngoa chionde mwango gore nyama mama ona meru ikiriba ari none na meri kendere akaro bichine ibo kuona die tore meru rire kwage kweta na twage aibo ile rokirire wao ni kila mpuba kuwela ntubeto baraba koringa chiata imaya ngabana kanya Antoni Aja munini wa speaker ndene county Meru no mwendari etho akirotera minister barakuga batira mitugo mega wewe waziri ni support bi kama ni waziri wa serikali unaenda kwa klabu kupiga picha una post kwa mitandao hii picha ile kuona ni edita sio ni aibu kuona ni yake sio tunaenda governor waziri bana wa support na watu tuilete kulitambua to oversight kama kuna yule unaona afanye kazi tuambie kama namna gani Judy ndio mngato support governor bila uoga kwa na waziri wengine wanasumbuana mitandao kila siku ukora tu ausaidie serikali wewe kuimbia waziri Antoni nawe mubunge no Thimentire Daud auga kanogana na baraba kumweketha no ntoe na wetikio utoke thake mlitarita kitene Ikiwa nimeshinda kura 4, nimeshinda kura mara 4 sio mara moja. Kuna watu wanafikiria wataniharibia jina kwa mtandao ama nini. Wacha niwaambie, kura ni ground, sio mtandao. Mtandao wewe endelea kupatiwa pesa ya mtandao, tutakupiga kwa ground, tukutane kwa ground. Tunaelewana? So mimi niko hapo pali niko na hakuna mtu ataniweza. Muthuri Murioki, Waru TV, Muteja Kangangi. Mzee wa municipality Caleb Muteithia na ugite thina iranene mewas ni ati tombere kwagirithwa mwakene yangirele ariwa kinya kithira senate ni redrite kathanga na Mutuma municipality wantere munende batina rwirwa kwana nongelete muro ya kathita ya kanende yokuthira na thirikari ni batire kugeta bompwe tawaki wa dams nkoroki nolotete minister wa roe engineer Eric Mugaa akimwira nterenge kiwangiro wakirwa dams gutiyo kubangiro Meru marikito ndeto mutugi kare na kwathira mistake that wathithiria as a community, as a government, is that project ile thithirwe mu Japan 2000 mwaka 2000 almost 26 years ago. As a people tutomba me develop kairika tuchwando nonge to me develop in a better way. Ni migambo ya MCA wa municipality Caleb Muteithia akiuga makosa jara thirikari athithire ni kura kwagirithia nkuruki murandi jwa thithu ni mu Japan mwankene jwa ngirijiri jwegie ruji rwa mewazi na nkuruki akiwa kinya kethirwa bunge ya seneti gaonira kathire thirikari ya ngabana Mutuma Ntoithinke ni kubangira mewasi karibu ariuga ni umainde amwe na mibango ejionthe municipality thine ranene Bruni ruji rwa kung'ana na akiuga kinya kethira ni bakugwata kiroto kia Meru kwa city mbere mathirikari ni bangire mantu jegie ruji rung'ane wandine iji. The kind of systems ira tuinacho are the best systems, but the worst mistake ira tuineo tutina ruji the systems ira nonto kia jotegera the main source ya ruji rwetu ratu gutumira from the upper side yetu tutumira kadita na thai kadita kai umi agintu kyo inju kwekiona the right way itubatina ndiko karandi tuga project towards the future nonto kia jotegera narua municipality na environs tiayo tuna challenge nene muno ruji inene na narua twinde tu champion only included tu support ithwano ria governor yetu Mutuma Ntoithinkia tu support mantwa Meru City. Na uni anko ndiko caution on this one that other together na Meru City na neo to plan itubati ko that we plan on essential services jaruji
ya sewage which I know something is happening. Koroki mataro jakarebu ni atibati gutega kikathita kiri kureta Roje municipality akiuga ni untu thaiji kwarite no karoji ruite gitumi ruithira rute kung'ana buru ariuga thirikari ni bati kubanga kuthithia ndamu inene nterecha mwito kana kirima irekethire kinenkeria kaunti ya Meru ruji rwa kung'ana akiuga ni batengete ikega na rimwe cia ndamu iretira kwa na nandi ni rombara wekiri waziri wa Roje Kimuga kubarika na umitaja kathetune kamumiru ratega demira chonde chi proposed kuthithwi Kenya Kwanza government ndeja kuona tida minia mwera yuthithwa in our region Meru county ko wiromba ampo mbikuromba muka na arua from the upper side itukwenda major dam na ithirwa itagairwa na itagairwa rinene nonto it's the main thing ira umbo to solve the nera twinio Roje within municipality. Keripo drandi to sheweru reakwari to ni mutuge kare ngina kuone ati akroba moyo banjuri ncheketiani ya mwana MCA wa Muthara Aurelio Murangiri ne batirimanite Muthara kenda kwariria wamba bandithi abonekete kwingia ntere wa kurubaba wete nendiro mwanka bedire bakiona ntera ya kuthiria thine ore antu baingi barani arithi na kinyene ndithi bati baitara thara kumania na wamba bo John Dega na kulikithia maniana wamba bwandeithia bora bwithire tabwita barikia ntere ciandonda cia Nyambene aga kaunti ya Meru ikundi ya kurubanjuri ncheke amwe na MC wa kuma gondi ya Muthara no Aurelio Murangiri ibakomanite muthenya we muthekendo cokanira mugambo kumenya imbi kurera yingi ntere no kumane na wambo bwandeithia tukinyite arantu baiba kwa bokinya mwicho antu betu bakurawa Alamisi thainya ara nyumba ya mumone twakarande tukari atongoria buonka muntu aitieta mutongoria na buonka muntu ena kio kia antu ba Meru tuchamani tumbe okwaya no ntu mantu ya munya karegirwa muntu aringiri kura kia unika nonge tuinka no turemwe lakini tukia kwata na twinde ngwitikia twethera twina inye kwana yo tuma turuta ngwira tubati kuruta ewikaria Rwanda ru ne otumenya thirikari yumbo tukaria kwenda kuromba mbere tuthika kaibiria mbere ntukwe mathikwe kinyaire kaikwa ng'ombe cia kaibiri ichithire chimuchi chichoke itethia na bawe nyakithira mukuru wa wita na te chionka na ire inge chionde chianite wita tutatimba tukunwa na ng'ambe wita mijini na tutu maskini na yo elected leaders kuma tonyire makathochi tutima na nyumba mumone ikara tukamya butu aitethia batu kuma thirikari yekuo ira ukuma irio twainyirilika nkuruki bura tutainyirwa ringi ntokira nkiwa iya kathirikari nyuma wamba bu no ntubwena ithioro tutigumba inara bawatanirite na kanyoka mona kuwa ntugo ya roa kurubonthe banjuri ya mwana arithi na kinya tongerewa kuma ntere cia Nyambene na arakwina wamba bubu bagakoma na ntere cia nyomba ya njuri ya mumone ntere wenu chatigane na kumenya baba bakere banontu mwankira uba no geti magwirane mathirikari maraba kuwi morongo tuetire na twatheta mwanka twaitwa i urari waziri wa intano eitariu kawe mwane tu Kindiki mbere ya deputy president na tuwe weta itwaririe nwe tukaria atongoria na twaria twetikaniria na tuwa na tu promise that operation ikabwidwa Murkomen na aitanire aita governor Omeru aita leadership ya assembly tongoretu ya speaker Ayubundi na tu promise that within mathaa 70 na yaili bakabwithia operation ndene ya Meru kana ndene na arang'ombe iwitira na barikave ng'ombe ira cianire kuiwa butabwithikire icho iturare amuchamanio kwa governor iturare na muntu uraro amirite rutere rwa security ndene county atu nkamira chionde ichikilwe barabara ya Modogashe chite na IT chiebele nau kwina families na nara tukurithia ng'ombe chietu bubu tabwithwe ara kaibiri ara urairo nkamira irareo so ne kinyete antu mantu yara yonthe tukwaraniria tuyo bichine tuya tumwa bantu yakinyete point kwa tuika yara ruo bichine lakini baraba bati ku implement bate kubwithia tukwae kidogo tuileveni kada tutema mutura kambene kimwe
waethera ikato tumwete kinya kwa kaunti komecina twa muringaringira kuruitone twetete kinya mauru kiripotera ndo cha weru kumantere chotiania Mbitawa John Thiga. Tuthasugita ndeni ya kaunti ya Embu naranende kuringana na mutali madhabu ya thirikari kaunti ya Embu itongeretwe ngabana Cecily Mbarire ni atumire milioni 10 giutatina watho kuringana mbechine ndi chiarwita kia County Aggregation and Industrial Park ndi Mbarire thirite ichika kia bonda bonda ntubire ndi polititie weti na mbere ndi senate ndi kana kamiti ya CPAC ndi ya senator iberite ngabana Mbarire kuria milioni 10 na mpora kumbika. Cecily Mutitu Mbarire, gavana wa kaunti ya Embu, wantu kongi matindite mbele ya kamiti ya gusonkono tumiri bwa kigina kiri thirikari ya kaunti ya CPAC na ile tongeretwe ni seneta wa Homa Bay Moses Kajwang. Gavana Mbarire akithagila thinani nyuma mutari munene wa mathama thirikari kwerethia ati kaunti ya Embu itinkiele ithinala milioni 10 jiathile ile jiabatire utumiro kirwiti na mbere bwa iwanda bia kaunti kana County Aggregation and Industrial Parks. Gavana Mbarire agitetela akirithia ati kaunti ya Embu na mubango ukiritithia ba boda boda na milioni 10 jiathile gwitithia na mbere mubango jo. Chair, around the month of June we had what we were calling a Boda Boda Summit where we were launching the Boda Boda Circle. And he came and told me we have no money. There's no money yet. There's a delayed exchequer and the summit was here. And this money we had undertaken to give to the circles. So part of that money went to the circles. Kulingana na maseneta ba kamiti eno itagalelele ari kinyume na watho na gavana Cecily Mbarire athithilio ntubo bwa kemenyaga itagalelele mpaka omde likuwa miteweti na mbere boy wanda bibi. Chair, there is a difference between somebody who breaks the law not knowing that they are breaking the law, but somebody who knows this is illegal and they go and do it and then they come and tell us here stories about honesty. Those ones must be subjected to even more severe punishment than the people who do break the law out of ignorance of the law. These are those criminals who know they are breaking the law. These ones, remember. Just 2 days ago, we had a similar case where they raided the deposits account to finance a housewarming for the speaker's residence. So, I mean, it's just the same thing, maybe different flavors. Maseneta babali ni balutie gavana Cecily Mbarire usokia mbesa ino kagita kalabo giteba kamujukire matagere maki watho. It was an illegality. It was to be refunded. But even that refund would not cure the illegality. That refund was not done. But now we have an idea on what the money did. How many exchequer releases have gone to Embu County since May of 2025? We need an explanation as to why refunding this money to KIPES is not a priority. Including Chair, when we were in Mombasa just recently, the Treasury showed us a disbursement schedule, and I believe there was money that was released to Embu County. Chair, I'm promising you with the release that we have right now, because there's some release that came, we are going to fully refund the 10 million. Kwa sababu gavana wamekubali pesa ilitumika na ni makosa imepatikana. Ile kitu muhimu katika ulimwengu ni mambo ya dialogue. Bora gavana apatiwe time aende arudishe pesa before mweke recommendation. Bora tu ni yeye aseme atakaa muda gani kama amerudisha pesa. When we are writing our report, we will determine what to do with that illegality. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadenya. Right, na nikumira kinda tukada tukiona akanyaka kunoka indi tuichukira nindi tukada tukiona mibango ira ikoya kwagirithia kieni kakano kira kintere cheburi rinjire mukinya ukiria michezo ndene ya county ya Meru. Bone nyuma ya kunoka nini?
Dhongo mesilinge kuna gypsum studs na channels kuma kwa Rhino mabati. Ithonde kina utaramu boke na ndibo robotic AI. Na nao igorere chio na mareja wholesale ja shiringi 120 yake. Turiongere factory yetu ya Meru aja kithoka kana Kitengela kana Kirogoya. Turingere thimu kana utume WhatsApp kiri 0729 628 199. Rhino gypsum studs and channels. Bei nafuu, bidhaa za kudumu. Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera undagitari thoganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania manto tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwetania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekucetha karata na uturo bwawe nonto na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongi abo karungama. CEO MD of the year, the winner, Dr. Benjamin Ikenye. Jata ijoke theraja Imperial College of Medical and Health Sciences ujokane bwa January 2026 ibwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Kienda gutonkuringe nisi utereze kuhota igua January ni kinyete mwisho na turenda kumirikia na style Resha chonde weekend hizi tariki 33 na nera kirabune kia the pin kia kirachene turina ankwe toka manuntu tumwari kirencha muro chetu ina chetu rembo rukomata vareta shibogwe shibonwa ya reja to ina chetu twasemane tiamwe twinde ija ukundwe ndosi ya rumbo wiki Februari yonde ukaringirwa mbusta na umbere njuma mosiji form ni twine chetu are the pin hideout ureterine kama nuntu tumwari na the band mumiro ugiri atiri mureko therana nani ndekuira weekend ije form ni the pin twine chetu kimero moreo unga yang no faster Madhe kama kawa ala bona huo wow usema ndio siri siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu pia. Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight.
Elimu ni urithi mkubwa zaidi kwa kila mtoto. Ndiyo maana mbunge wa Kiharu, Ndindi Nyoro, alianzisha mpango wa Kiharu Masomo Bora. Ndio kila mwanafunzi wa day school apate nafasi ya kusoma elimu bora kwa gharama nafuu. Shilingi 500 tu kwa muhula. 500 shillings. Pamoja na chakula cha mchana kila siku. Na pia unawekeza katika madarasa, maabara na vitabu vya masomo. Tujenge msingi bora na elimu. Kiharu Masomo Bora na Ndindi Nyoro. Yetu sako nego kugwata ogeni go mu member kire mu chemono joto jwa AGM 2026 ni njuma agent tariki 30 kwambira thaithatu cha rukiri kenine ke yetu pamoja investment park Nkubu barabara ni Nkubu Mikumbone road mamburezaza jakethro jari kinya mutandao na joto jwa Facebook waigwa ntomirieje menyithia mu member ngi aranire na tugurukira namba yetu thimo 0724 114 444 mamburezaza jaga kujira imboko yomwe ajendeni ya Weru TV rumuri wa Ameru. Yetu Sako, your success, our pride. Nenda kama ndani. Yes, ndio wenyanya ndio bala. Karibu kiti. Yes sir. Ukumenyidia ati uwe tuonkaze ona ndeze. Mbie mwende. Baro maya wewe choke. Onde. Chivo. Ndienda buru mwingima ya Lea Premium na chapati china muruiko meruka chiongwa cha mutujua Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujua nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na jolonekana na magurija mega buru. Na ni tamu. Toka kabura na Palea Millers, nurturing the world. Lea Premium. Right, hano bano tubakuthira itete na mbere kwatanira na batu nende kendito chetu orwerwe na kirono romanyaro withirite nende ugetera kwa kaita rwegie mauku ya mira kene chunchike mbere na nende atwatane na mwandike twandeto Marion Karugi okoniro nru kuitia rono rwa mauku ya mira ndikuonele na kuona na mujoyo yembi na mira ya ndo na wingi na ukolelia kumarira tuko cia ingirwe muno koko ya London koko cia cia ome Somalia antu batesekere muno ni barire dina muno arimi na biashara na ndagabwania ture mwe yikene ya antu amu irindene ya wodi ya Kiego ya antu ndene ya Kachuward ene gishokia ubuge Kiego South ndakinya ture neu na ikuma kuyanda muno na wingi ndendere kumenya ni mauku ya tumairo kwa mira na te tumika kwa mira ya kinya ye safe kana ye fresh na umbi cia ome kana kinya Mombasa na thoko na ndio kinya mundene ndetero nkiwatanira na arimi na biashara ba mira baraba itreto betunya kuendo rwa ura mauku ya wanda burari mibombeleza bembeleza te rego ko cia ingiro petro bakira dina muno no tumetira bathukuma pade no tumuri binakuwa pade na thukuma giri that na isi atethera cia kurira mwana fi na kinya matume ya matumizi ya musi but for now kuma mirai poko ye kuingwa ya London na poko iringi cia mirai cia ingiro ibethire to bakithukuma mbetenka imuno no tumirai thirabura yeta murimi arua netherwa kithukumenya ngiri kana ngiri pande ambapo ilose nene mwankaga mauku yenda umenyeribu nene sana muno ruwe yake awasi ruwe rukwana kaya nyara na yakareta rangi ingi na kwa tukarira yeta tokone ya turi kaboya baiba tumera mbecha muno ukusia ruwe miraene kenda rumba ukuria maukuya na yeta yakenga bwena kenda yona mbecha kuruki kintu kingi ni ya mboleo no mwanka murimi amenyere maukuya na wikira mboleo kenda ya kuraboya na ibo bitombeleza bakauga ati maukuya yatiwirawa yatibati buru wikira ndawa kintu kira yabona challenges yonto cia mainyo baura mainyo ya na njara bakainya kainyo
nontu yate bati wikirwa ndawa nontu ya bati wita kuoa miraa ikintu kiria kikuriwa na yake ya kuoa yana ndawa yake yake affect yangu. Right, tukurumbura keri nonto bwadi na ya sauti endini ntugeta tuke dhiataira. Ina gina kuna thirikari ya kaunti ya Meru kurukiro bichi MCA wa Kibiriche Jacob Mwirige na mbere tenende kwagirithia keni kya Kibiriche kiraki yakene yakeni kya Kano akere minister wa michezo Elias Muraga na uge tenende kaunti ne kwagirithia byeni Meru utigira bire Antonia yakire achebi. Kieni gia Kibiriche kana kira kiyekene mono ta kieni gia Kano ikieni geture kirigireto na thigenke na achethi bagakurukira thini nyingi nontu bachethanagiria na ndethia ku untu bura bwatumire MCA wa Kibiriche Jacob Mwirige aringaringa mirango ya kaunti gochwa ntaire ontu bobo na ikio bakinyete kieni giki kuraitha bura gikuenderea nyuma ya romba riake kuthikirwa na atengerwa mbeca cia kuiriga kieni giki na maiga. Activity ira twinio na arua ni kwambiria kwa kwiriwa kwa stadium ya Kibiriche initially irairigi na chain link kugitangwa kwa chain link nyomo kwija kurithwa kienine na atumiri ba kieni bakethwa bena challenge nene nio ndetere clean department ya sports na twaraniria na twarobe kiri budget making process tuona mbecha at least cha kwambiria phase 1 iji ni phase 1 na phase 1 turone tutietera mwankarera mbecha ikonora cia kuthithia kieni kionthe o rimwe tuga kayambiria nusu kiathithwa nusu kipindi kiu kingi financial year ingi tugachwa mbecha ingi na cio kenda kiumba kuthirikirwa kieni kigitumairwa kinya congregates biuthurano binene biria bite kumba gwa accommodate kungi nontu public grants cia erenkai akariba Kibiriche baya ingugi baba ingi muno ana betu nkurukia 40 thaiji iba kuinja foundation na ikirendio ngenora waziri wa michezo Elias Muraga yete wakikisha gumige kwiriwa na nkurukia kiromba nto kumenyagira into bya mwinge bira bigotumika na twina kugwiro muno nontu contractor nombite kwa nafasi tukembethe na antu bomba kwithirwa at least go create employment for duration area akieni keke gako for the next 2 to 4 weeks na tukathiria phase 1 izi twambirite na arua tafadhali parubeo menau ukona gate ona gate scrap bomba kumithima hapana ugategera wona maigaza wakobora maybe ka for medical kwaku ari into bibia mwingi tafadhali tutetherieni kubikaria inde twerethukietwo na gikeno muno na achethi amwe na akariba Kibiriche bakiuga thaino bena wirigiro thina cia kieni kathira na nkuruki bagicokia nkatho nontu bakunenkerwa kanya ga kuruta ibarua bia waka onto it has been a challenge diria tuguchethera ukethera rimwe tugutangana na wanyama na into yani ndethia rimwe irithitwo guku nontu ria kurari na neti niratwika so chigakuruka ndene ndejojo kingi takachiago inkuona nichi kenera ngugire nontu already no baba ingo yaja ujo twithiritwo tugisukuma mheshimiwa wetu atuthithia kieni giki kenda at least gikethirwa kiri kieni kina uthiubo bwega nontu ikio kiri market kiri within market kuma gicigo mbunge kia Bore ngiripotera ndeto cia Weru nio kambitaga ki Mutegi. Siasa mwanya nende aregani bathirikari ni bakinyeta mamburene ya NDC ya kiama kia DP muchini munene ya Nairobi. Siasa babarani amwe na Rigathi Gachagua, Martha Karua, Kalonzo Musyoka na bangi baugite na mugambo yomubone ndi batithira bakira mai ndi bakarwa mamwe kendo tira Rais Ruto na kwebela gitene kio Rais 2027.
Asiasa ba murengo muregani na thirikari ni bakinyete kimambura ya NDC ya kiama kia Democratic Party of Kenya kirake karikite muchine munene yo Nairobi. Akiaria Kalonzo Musyoka awete boya regani ba thirikari bakawatana mwanka muthia akiwa mundu wono mwe na kinya kwariria makarika Jumapili ntereti odhaya arawete boni onto bakayuketa garia ria kiwatho. As we move ahead, we want to make it very clear that we shall hold together. We hold no grudge against anyone, but we hold grudge against corruption, misrule, impunity, the killing of our people. Nawe urawari munini wa rais Rigathi Gachagua akiaria auga rais na munini woke ni baithirite nende bakithuka kirietwa na ngui ya mututigi rais Mwai Kibaki. We remember Mwai Kibaki, that great man from Othaya. Kasongo and Soprano were in Othaya, saying how they emulate Mwai Kibaki. But the first thing Kasongo has done is to destroy the legacy of Mwai Kibaki of free primary education. Akiongela awamoroto yoke ni utigira rais William Samoei Ruto atiochoka utongerie neki kidurano kia 2027 na kuwa batikumenya no agatwika rais endi bakumenya no atitwika rais. The people of Kenya are telling me, and I believe they are telling all of you, they don't know who will be president, but they know who will not be. Watu wa Kenya wameamua ni nani hata kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Eugene Wamalwa akinyilie popatia thukana ende bakarwa miomo wo kindana na Ruto 2027. Leo tunataka tuambie msiwe na wasiwasi, umoja huu vile dipi mnasema umoja na haki, our unity is not a choice, it's an imperative. Mada Karua Anthony akiwa bawatanirite kenda na mugambo yomwe bebelia rais Ruto etine na kuwa bakawatanira na kurwamia omwewo. We are in the united opposition because we all agree to the one-term movement to remove the pain of Kasongo, which is on every household. Daitari Frem Matiang'i akioria thirikari kureka unkuma Kenya ende wiki mbeche uki machukuru kenda kuthia kithomo. Fadhali serikali, instead of bribing people around, use that money for capitation. Take that money to schools so that we help our children. Antarecha gembe na ranyuma ye kare mwe ria kwa irua aria kari bamone ndi bedirite bakirongwa kwani kundi be mumwanka bedira bakiritangirira to kundi ndi kundi bibye kuro kumadero rojene bitongeretwe ne Catherine Kanario na Christopher Mudhuri ibabete mataro kenda kwebukana na kwirwa ko kaitene okune ndi bakuromba babonga kuro karambuka ilemia kwigwa wirane kana kwingia wirane bokina njira kubanikira cheki kenda batiketire ndi bakitirima miteone ya kurongo choringi ni Class Chabari na ripoti ye. Abana ate rira yete gonto mbete itio dawa kai kuothwa na ngabana yowe ya kwanto mbecha kuringana na Catherine Ikanario na Christopher Amudhuri barabonde ni atongoria aba ikundi mwanya nteretia thirurujine bariuga ntugo ya Njuma tariki 13 irio ekuru oba ikundi mwanya betiro ni antu bakumenyekana kenini ikia akagwiru na kwirikana ati ibaje na kikundi na ngiri ithatu nikenda bathina mbena gwetera angavana tatumanite kana kinyamenya mantu megi muchemanio uju mtu wetu Isaka Meme na mtu wetu Njilumwa iba uthuranirie ngekuru barabetie mbesa ngiri ithatu baebera ngabana neyete na mpempe nacio baetie na munga obiambi bagua yani kabwethete setup abera intobi nebetokonia ngabana atebie towe ya antu baba tiochiomba kenda ngabana to aombo to chapoti kwa winto birabiongo kuoya aenderie kwabe kwa undirenda kuatire nawe ngabana wetu no ntonga koro siriywa no nto bakodo ibagire proposal na bagacho proposal ijo ngabana aretete to bwethere muchemanio proposal sie gembe central
weye uretere ngekuru sekisio nikenda bareke kuiwa no ntomuka ibandikire proposal na cyoyo ofisi neku ende barero bakero rwaririe yete bonde batura na ikabetete kuiwa bakiuga tayari baringite ripoti kire ofisi ibachibone kenda anto baba thina na guchungunwa muntu ameniseria kuna ntoria kuyari turanga bana no kuthukia na ibo tukuromba turiu tukua kundi biti bati kuiwa mbia na antu bari yari turanga bana na tipo ya tukua mantu esunguso boya ngabana wetu kwa mutolo na wamba burabura alikuwa kabero burali bo isaka na group wewe na inkori nyobichi edrikali echunguze muntu uno ntonge korire yete nenkologi yange korongiri wamba bo bwe kuendelea batu twetere nyobisi nesibo kenda antu bau betwa kuo nonto yembe sentro wamba ibwendelete muno angwenda kwera ikundi na atongeria ba ikundi bonde boko yetu ambesa kianine ito wete kia ote munene we ya kianine yete to mu ambesa ke yete otwa esunguso boya nonto ni yete koroba ubarwanda boya na to lele konto kora komi kabisa konto ya koroba te kuone komi kuma kawere ngimbe centro petan class chabari na kirono toro mwanya au kabere ni ati nindi kenda mira ikinya thoko itinyari kana idira idukirite barabarene armina biachara bamira batumaira mauku kendo mewa harani ndi dera ikona na mario ende timario boku ya nindi yedera kirimana ne biachara irombete kudirete dara kyabainge bakiwa kaita karamira yeta London bombite kudonde kambecha inyinge muno ende ontobwedirite bokyaluka mandike twande to Marion Karugi na rono romwanya baba ingi bona mirayo irira tite thokone indi batamenya itherwe yo yatia kende kinya thoko kuraya kinya nthiguru cia ome itithuki kana inyara mira itherwe yo ina mauku yaraya bwanene na Mario na kayari mawa na ni biashara oya ingi kenda nkumenyethia muthikiria na mutegeri wa Weru TV na Weru FM ningwete rwendo mwankanture ne yikene antu amuo miundene ra mauku ya yandi na kuliunga miundene ye yukenga kenga mauku ya na kuatanira na arimi baraba otunia rwendo otumiribo mauku miraene mauku ya antu rwendo to eta yende kana mno ke o ibo mira kintu kembere mauku ikurio ya kulo ko ya kantu yakti ikaria fringe ke bwario okay akolo ko amira nya theka na kintu kingi ki fresh iri dinaru ina azini terseru na iri ongwa so ro kaba kantu ko kaba ko komba kuria kimwe kate anyara so yukuro ke kwa ile na njira imbe ya otethia kintu ya kwitikanyara njira impothu ibyo nto ipreform no ke antu amira tote mama ukumuntene twaitayo biasarene na tukorwa no ntuyo yao wa amira na bito mama ukuya wa amira maukuri ethera ri kintu ukwo yani kinyoka wakyo mira eteme yako nyara no ore ntuko yele kana itato kana inya kiumya rio wete mira na rete nyara na kurete sana itowa mauru yara ya irio na tutiowa yo itare nene no ntu ukiowa mauru eka nyuma itare kai kiteme yako dirio ntuko yele kana itato kitanyara lakini itare atowa mauku ile ringa inya kiumya no ntu yuku kintu kina roye na ike kuthithina mauku ya getha ya mpisabete na weta nye kinya Mombasa ikinya fresh ikinya Somalia ikinya fresh nyera ida South Sudan ikinya fresh ile ida mwaka kisimayo ikinya fresh so yani mandia to alterne wende ba yoyo beto na baba beto para badukire imelaki ketu kemira ora cholo ya wa nedio ita como doni kuraya no go mira kinende kimeru kietu wa mira na mauku na nikenda itikea kumira jirene kinyeza ni warikari kinyegethera ni warikari itemia kuma mauku ya yatema wa madhaya rukire kenda ya kinya thoko madhaya oro yonto ni betete otema imbeto otema kuraya na ndogo otema rukire kenda kinya yo thoko ne mbaitha kumine ne mwiro twambira iria ngwe na ithwania rire kurima mauku ya mirari reumire na ndia uyeyire ya tanto bengro muithuni ina mwarimu
anto bara bemende ba no bari me maguri sabu yo mamudo nende Maukuya murimi arikia kurirwa mundene ni atema waya kabangwa kathumba na mubiashara ayakinya thoko kwenderia biashara bamira na acionera muate jwawe jwa ntuko abango de ku kweli kugawa ke yamu ende u wanyamira wa muri adalende u tu bepte yo kalba biashara lazima asumerie Mesumirielo aikua kundia ratalaita mesumirielo ngedaita auramenya maukuya yariko mithemba mwanya mwanya na mauri yayo no mwanya rugo nduto waambira ile kiwango ya chini mali tamampe na quality na quantity so kwena yuko yontre na kona rene yo reka waambira ingeni ayo to alele na mbezi tofauti kiwango kiontre no ni dringi gana ureri mundene kenda mu biashara wakurira eta komba kona kantu na eta kwende thokone kwi mukuyare ya piuro na mutato kirea na ya to mwiru ya tirea na inya na yo ya tetambukanga haraka okay kwa idea no ile uko kona ile umisana alafu to atrimarengi ile udisana olingiri udiri atambuka kwa hivyo wale dare kiuma na inya buri dare ina mbesa na alafu tu dare tuna ya tu taanda pare ndabare ni kurere anene area ni kurunda bare iyo yembesa kuluke ya manunu nontu yara totala kintani alafu ya manunu ikibango yara no bange ntani tandatu kolunya dhate ndaku ina mbesa then ya manunu kidhumba kio monkala kikanira mtu kwa hivyo tikatala kaila cia kona mukuya kwa na kiwato tuwa kure muthia yo isunsi kia mbere tukawatania ringi kiri sunsi kia biele nkumenyethia burota amenya ukoni maukuya yari mawatea na ni mbibiendekana kenda ya thongoma na yona mbecha nini mwandiki na mukuthuranirwo ono ruro mwanya Marion Karugi wa Naftali. Right, na ni kumekirwa tukitha tukiona kanya ka kunoka ene nyuma yakaita katukura tukitha tuichoka na rono rwegie agambithania barantu kwegware banyuete muma yo tungata. Africa Eco Locked on Weru TV. Weru TV is now shining beyond borders across Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Malawi and Zimbabwe on Azam TV channel 342. Africa Eco Locked on Weru TV. Ladies and gentlemen, the Worship Unlimited season is back. Ministering is Apostolic Worship Minister Douglas Maraga, Pastor Kaberia Overflow, GGV Church Meru Praise and Worship Team, Alabaster Family, Nation Worships International, Narrators of Worship, and of course, our very own Kestin Bogo. The 3 days Worship Unlimited begins on Friday 30th January to Sunday 1st of February this year 2026, and Bishop Dr. Patrick Kariuki of the Great Gospel Visionaries International welcomes us all. We shall just go deep in worship. The whole weekend will be full of worship. Sessions begin at 10 a.m. to 9 p.m. and on Saturday, sessions are from 10 a.m. to 7 p.m. And then on Sunday, as usual, our first service is from 8 a.m. to 9:30 a.m. The Worship Unlimited 2026 on Friday 30th January to Sunday 1st of February this year 2026. Is your heart and dancing shoes ready? Yani haya madhabahu tutajaza na uwepo wa worship. You don't want to miss that one. Karibu Golden Pillar Sacco Narua. Mayogaja kwithirwa uri mumembo wa Golden Pillar Sacco ni amwena ugatuika mwene sacco ukaigwatira dividends o mwaka kumane na muthitho jwaku, ukaigwatira loans na interest tukwinyiria mubuko jwaku, ukaigwatira loans na mainda jana ja shares ciaku iroto byaku bigakinyanira na nkuruki ukona last respect insurance ya chiringi 50,000 riria watigwa ni mwendo waku. Kugwata nteto nkuruki riongera rwangirwa turwaru ya kwinagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140140 kana uriongera mutando
motungatu niju www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. At Digital Media and Broadcasting Institute, DMBTI, we are dedicated to shaping the future of media education by equipping aspiring professionals with industry-relevant skills and knowledge. Our dynamic curriculum, hands-on training, and strong industry connections ensure that our graduates are prepared to excel in the rapidly evolving media and entertainment landscape. At DMBTI, we are committed to bridging the gap between theory and practice. Join us and experience first-hand training with media professionals who live and breathe the craft. To apply, log into www.kimaitasdigitalmedia.co.ke or call 0768 386 883 for more information. DMBTI is on the Meru Maua Road, 500 meters from Kemu main campus. Registration for January 2026 ongoing. Uko ready ku entertain? GoTV inakupa more shows. Juu wewe ni wetu. That's right. More movies. Yes. Jackpot. More cartoons za watoi. Of course. Na more futa. No doubt about it. Habari ndio hiyo. Tunakupatia more. Girl, that is so true. Exactly. Lipia package yako, tuko upgrade to the next package on us. Yes, 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 yes. That's good to know. Mimi nasema ugali ya Lea haikuwangi complicated. Ukienda kwa duka tu, ukienda kwa super tu, kwa afya bora ya jamii, ungapoa ni Lea tu. Guys, mwezeni wait? Bei ya Lea Premium, si complicated. Kupika Lea Premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea Premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Right, tuichokerani atenende Rais William Ruto na kujirete kunyumuma kwa gambithania 15 bakoti ya uchoke magamba riko ntobira bwithirite nindi bukiro retawabwe kira inyarwanyiro gambithania ndigurune ya Kenya na kinyakuni ya mutitikano ya magamba akiri akaitaga kunyumuma kwa gambithania ba Rais Ruto nekite wirane bokona thirikari ye kinini ni kwithira kibiatera watho na kwathikirwa mugambi ya koti. Rais William Ruto ntuko ya omtheni arongamirite kunyuithwa muma kwa gambithania 15 baigoti ria gucokia magamba riko agibacokeria nkatho baria bathuri. I congratulate the 15 honorable men and women sworn in today as judges of the Court of Appeal as you assume this high constitutional office in service of our republic. Your appointment carries immense responsibility and profound national consequence. In accepting this charge, you join a vital institution whose strength, independence, and credibility are indispensable to Kenya's stability. Agambithania baba bathuretwe ntuko ya Jumainya rungu rwa katiba ya Nthiguru ati kwegana rimwe 66 ya mbere B na Gazette Notice namba 1000 ire kunenkera rais inya gutara agambithania ba koti jia gitumi kieguru. Through your presidential action in appointing these judges, the Court of Appeal has attained a historic complement of 42 judges. This is the highest number ever since the birth of this great republic. Rais ni akuga kiri miaka 3 thirikari ria tongoretie ni ongerete gai ria kigina kia magoti. In the 2023-2024 financial year, we increased the judiciary's
budgetary allocation from 18.8 billion Kenya shillings to 21.8 billion. This commitment has been sustained and strengthened over the past 3 years. Umwe kwa umwe ni banywete mumo wa kweja na ugambi bakithingatira umana watho wa katiba. In the exercise of the judicial functions entrusted to me, I will at all times and to the best of my knowledge and ability protect, administer and defend this constitution with a view to upholding the dignity and the respect for the judiciary and the judicial system of Kenya and promoting fairness, independence, competence and integrity within it. So help me God. Caleb Mutembei, Weru TV. Yandikithia Rais Ruto anapa Grade 10 Bethre bagita chukuru cha senior secondary batina BC kana kinyi uniform ile mende tonenya munoni ura wa RMC wandi ya ruirerwa rera no mutuma Kalembe akiuga ni mpangratano nindi kwithira ikioneka rwangine rakithomo Kalembe ariwa kwina mbe cha nyingi mno chutumira kimi chemani ya gisiasa mbetiri batere kwithira igeta kimante gekithomo. Nyuma ya rais wa Nthiguru William Ruto kuga arito bonthe bathi cukuru nkinyo kethirwa batire na uniform kana into bira bikwendekana uria wa RMC warurirwa rera mutuma Kalembe na menerete untu bubwa nene mono akiugini siasa cia bure na bubu ikuthini arito amwe na arimo kwagita muntu ureta siasa ndene kithomo gia Kenya na especially uria tugugitagera igitonyeri na ria president akurungama kana ria muntu ngi akurungama kama mwana siasa akarungama aga pretend akauga ndete kithomo akauga ana bachoke skuru batina uniform ko ikunjumu na gutesa alimo na gutesa mwana no ntukaja gutegera many occasions ira nyingi go nimpitie tena mponete alimo iba guchanga mono bachangira na uniform bachangira intobira byo ndiko kana skuru na alimo bate komba no ntuko meka pay slip kwa wigetere na SHA na getere na founder wa housing kou thirikari neke ku pretend kithomo kwenda ina mbeca ingi muno kunyangia chagwita micemanio State House chagwita micemanio naja ujo antu bakayarungire 10 mbeca uchione na tukona mugondoko cha nyota gwita nyota taito imita nyoka na ria ukona mwana siasa kana the president akauga ana bete skuru ba na nguo ire chiao ithiri bete skuru ko ikuona ni failed government ka failed leadership no ndu mwankira tha thirikari ni batire kuthege provider ways and means uria chukuru chomba komba ku provide na uniform no tutage into kinene mono compare na wastages ira nyingi gwita ndene ya thirikari eje tutagete na metho na tukiona Nkuruki Kalembe aruga uniform ni akuganania murito mutonga na ankia na kwa thirikari nemenya bura bomba kureta uniform cia mbeca nini uniform ni otunganania ikaba kwejenenia na formula ekureta uniform nye mbeca inkai antu akwithirwa muchiari ukera mwana ete na nguira araringa chuma buti kana yareta na chinyo mwera ete acho school eunje ne mwete bugi na must be stopped with immediate effect kuga ana pete school batina uniform school thirikari ni provide uniform kreana no ntu nukumenya bobo yaga ni thini tia chiari bariko baba ni bathini na mbeca cia mbio cha capitation ni utichirio ni bathini na kwithirwa ushuru ibwongeri Nkuruki Kalembe ko antu bwetho bwina affordable housing tu tu affordable education no tu tu na affordable nyota shilingi 22 ito tu na affordable mwana on uniform antu tu na mantu ja utheri kuja kwithirwa IPR tukuringa kira twithona chia twithona tuna kura 2027 itwithora twina kithomo kikiega na tumbe kwithora twina arimu waete motivated na twithora twina ana batina stress ni kenda rojo bagwetu nyawe doctor kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru ni ukambitaga ki Mutegi barabara ya Gachoka Kihumbuni kaunti ya Embu nendi babuthite maandamano ya thiri bakienda barabara eu nendi thira igikero la mibari wa kinya nyuma yao gwitikirio thondeki barabara eu na kwena ira kabyo kiri kwaramwa kwayo kwina antu bakai bakwangaratania uthondeki bwayo
Ekari aria matumagira njira ya Kangeta kihombo-ini mwena wa Diambeti South gicigo mbunge kia Mbere Therero ni marurunganite makienda thirikari gukinyaniria uria yameririre ati ni kumekirira rami. Ino ni vuvu ya ukorwo andu amwe makirega njira ino ikirwe rami ati makiendaga marivwo migunda yao mbere na varia kurerikana riu rami ino yavota gutwarwo miena ingi. Barabara yetu ni ekirwe public participation ni DCC tule gacuriri agitwira ni gwikirwa rami gacoka Kangeta Kiumbu-ini ino turugamite ava umundi ni muthenya munene tondu ni turamenyiria ati rami yetu ni irenda gucenjua ni undu ucio nikio gitumite tugia na maandamano guku makiugaga oni etikiru migunda yao gutumika na uguo makagithia kiene andu aria marauga matikwenda rami yuke mwena uyu nundu nugwa ukina gwekwa bacon kumwe vitukurite mugundari wakwa kumwe ke vitukira mugundari wa mwalimu ucio umava kwingi ke vitukira kwa mungara na andu mara mengi niro nava ni mara mene migunda iria injira rino na monte marakirimu ni marenda barabara ne omani koguo ni tutige gucucwa barabara tukira watu kwi andu maregete na barabara tutirigete na rami makiugaga barabara ino ikathii vandu vanene kwagirithia biashara yao ya urimi mwena uyu kuona ni tumikaga ni arimi engi kumiria maketha mao migundari. Barabara inyitirite mbere na Kirinyaga yonthe ni turimaga mira igendaga Ngara ino barabara ni yetwaraga mira yetu Ngara kwina samba ria maua varitagwa ria yonda na nikuo twandikitwe thui na ni turarigwa ino barabara ni gwecukaga kwa ura mbura maua metu makavitukagira ko kwina kamboni cia miciri ri maga miciri guku na nikuo tuthukumaga ivarwa tukona irio cietu cia o muthenya ru turarigwa ruramire irathamirwe ya twarwa ko ni tukwenda rami guku gwetu Kiumbu-ini Kangeta road tafadhali twekererwa Tamaki road ni turathina ni rukungu tukathumburwa ni ngari rira irathii igikwamaga guku njirari tukona maundu makirituva muno biashara igakorwa ikithie nthi. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Agala kona timu bunge wa Kiharu Dini Nyoro United na mbere gomeneri ya mibangire ya uritingwe wa thirikari ya Kenya Kwanza akirana gwete no kumbe ke kinyana kuthomo therinde ni ya secondary nongerete kwina antonde ni ya thirikari batumite laini kugura KPC ni ya Kenya Pipeline Corporation ine baiche da kiaba umete Uganda. Kawajiro uko tunatujua. And they are saying weenda kama bila hata kama huna fee. But the same government on the other side is saying, oh, but remember, you still have to pay the fee. So I want Kenyans, let us now get into this caucus now, not tomorrow. Because Kenya is capable of offering free day secondary school education starting now. We only need the government to pay the 22,000 that is in the law, in the guidelines for capitation. And on top of that, the money that is required per learner in Kenya for the lunch program is an average of 35 shillings every day. And we have 185 days that we are in school. All the other days we are on holiday. And therefore, Kenya will only need just around 6,500 shillings additional per learner for all the day schools to be free, including lunch. And we can afford to add another 3,000 shillings on top of the 6,500 shillings so that the principals can get money to pay the BOM teachers where there are shortfalls and to pay all the other costs that are not captured under capitation. So I'm requesting those who are in government, there are movements that come to a nation that become critical junctures. The critical juncture for Kenya to offer free day secondary school is now, not tomorrow. And I am not pushing this burden to the government entirely. As a member of parliament for Kiharu, I am just saying I am ready for the government to cut our CDF by 30 million every constituency.